Mga kapuso, best of time na kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Good morning mga kapuso! Welcome to Best Talk. Karumutaga ato makauban si Lady Prima Claveria ng Prima Donnas. Walilain pa kundi si kapusong Miss Chanda Romero. Maayong buntag, Miss Chanda. Welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? Ang buntag ninyong tanan. Nice to meet you, Attorney Resi. Daghan kaayong salamat kay naghatag yung kaghigayon na makauban ka na mo karong buntaga. Ug syempre unang-una would like to extend syempre our heartfelt condolences no on the passing of your mom. How are you coping up po right now? Kuan lang siya. Each day I just have to remind myself nga kuan kanang thankful paghihapon ko that we got to spend most of our lives with her. She has been a very good mother. Siya gyud ni rare namong pito gud mi kabuok yang mga anak niya. Taught us the good values of life. Taught us the things that we needed to do, that we need to do to deal with other people around us at work. And this now has been a very, very precious to us because this gets us by beautifully. And I'm sure siguro napansin ng ating mga viewers, Ms. Chanda, kay kabalupod ka mo Bisaya. We've learned no, na you've spent also some time here in Mindanao. Kumustahin naman natin. Kuan. Oo, yung mga I was Cebu, pero adtong 1962, my father was assigned, kuan man gud akong father, regional director sa usa ka drug company ba. So iya nang from Cagayan de Oro abot ug Butuan na iyang kuan, abot Surigao, abot kuan. So we had to move there and live there for 6 years. Once in a while, muli pa man ko diha kay naa pa ko yung mga amiga from the grades niya magsige man lang gihapon me in touch. So in fact, last year diha ko ga birthday sa Cagayan de Oro. When visiting Cagayan de Oro, Miss Chanda, unsay imong pinakaganahan gyud kaayo na adtuan or buhaton? Siyempre, suroy-suroy Bukidnon. Lami man sa na ilang kuan gyud diha. Oy steak gyud diha sa Bukidnon nya og naas ang mga prutas sa Cagayan de Oro nga kuan kaayo. Ay gimingaw ko sa marang. Pag nagutom na hinuon mi karong buntaga. Ang marang yun ako. Ang marang og lansones sa hingoog og dili og panahon siya pero ay ang marang yun mo ganahan gid ako, favorite na nako diha. Nakabisita ka ulit din sa Mindanao. Puhon og okay na ta no. That's okay right. na ning wa na ning pandemic. Miss Chanda, dahil nakikita na namin ulit sa telebisyon ang Prima Donnas, ibitahin po natin lahat ng ating kapuso dito sa Mindanao naman to continue supporting and watching Prima Donnas. Yeah, mga kapuso, if you noticed and if you haven't seen it, please sundan nyo yung recap because the purpose of that is to refresh your memories sa storya because it's been too long, too many months that we haven't been on the air. Ni-refresh mo na yung memory mo about the story that some have forgotten kasi tatagal na nga. So please join us every afternoon for Prima Donnas and we can't wait to give you the new episodes soon. Thank you very much and we're very excited to see how Lady Prima will evolve dito sa Prima Donnas. Maraming salamat, Miss Chanda, para po sa inyong oras. Thank you kaayo. Daghang kaayong salamat ninyong tanan. And that was kapusong Miss Chanda Romero. Tutok lang mo mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.